1 Corinthians chapter 3, verse number 9. Okay? Yeah. So let us all read the verse together. Aggigidante nga mangbasa. Ready, go. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Okay? One more time. Everybody, tumakder tayo, may mayat, kakapsat. Stand up, everybody. And then we are going to the Lord in prayer. 1 Corinthians 3:9. Ready? Everybody read, go. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Let us pray. Dear God, maraming salamat po sa pagligtas mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak ng Panginoong Jesucristo. Salamat din po sa napakagandang plano mo na kami ay iyong inilagay sa isang napakaganda at dakilang gawain. Ito ay gawain sa pamamagitan ng Hosanna Bible Baptist Church and Ministries. Sa loob ng 4 na dekada for the past 40 years, nakita namin ang kagalingan ng iyong kamay sa magitan ng inyong mga lingkod at mga anak that had labored together to reach more souls and win people, bring them to the feet of Jesus, and see new believers grow. We have grown. Malayo na, pero malayo pa ang dapat naming marating. Kaya Panginoon, I pray that this message will touch our hearts, that we would renew our dedication and commitment to partner with the leadership and with our ministry this year. I know that the devil will try to tempt us and to pull us away from the work of the ministry. But I pray that this message will clarify any doubt, will drive away any negativity, and will put in so much challenge and encouragement in our hearts to work together for the glory of God and for the ministry. Thank you, dear Lord, for my brothers and sisters in Hawaii. Give me wisdom and anoint my lips. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you very much. You can now be seated. Now, many times I am asked, and ang tanong sa akin, how long have you been in the ministry? Sabi ganyan. How long have you been serving God? And I answer, I have been in the ministry ever since I was still in my mother's womb. At daak pa lang titsan ni mama, agserserbi akong kiniapo Diyos, idi ko na. Because, si kugnak pa lang ni mama, kadkadwadan kini papa, nga mapa nagbisbisita, ag-reach out ka dagiti tao ti bakara, kat mapandag soul winning agaw awis iti tao. Well, of course, technically, haan nga, I wasn't serving God from the womb. But my point is, adak pa lang jay chan, kadwada kon agserserbi iti apo. But technically, kakabsat, I've been in full-time ministry for the past 24 years. Full-time. I surrendered my life when I was 14 years old and entered the Bible college. So, this year, by the grace of God, I am joyfully celebrating my 25th year in service to the Lord in full-time ministry. Silver anniversary, kumbaga. So, I am now 25 years in the ministry ever since I surrendered my life full-time in the ministry. Pero, before nga nag-full-time akti ministry kakabsat, ubingak nga nairwam nga nagtrabaho para ti Apo. I was 5 years old when I first learned to play the guitar. Kat iti nasursuro kon ti ag gitara, nagbalin ako nga gitarista iti church tayo. Para gitara iti children's department.
para gitara iti Good News Club. So no maipanggep iti panagserbi ti Apo, panagtrabaho, iti trabaho ni Apo Diyos kakabsat. 5 years old dakpe lang, participating na kon, involved na kon iti trabaho iti Apo. I was 7 years old when I first learned to play the keyboard. Iti nasursuro kon ti agpiano kakabsat, I have always been a pianist in the church. Digiti conferences, ti buo nga Ilocos Norte, Ilocos Sur, siya ti pianist. During youth camps, ako ang pianist. Kaya, 5 years old, 7 years old, pagdating sa gawain ng Panginoon, andyan na ako naglilingkod. I remember I was 8, 9 years old. My brother Glenn was about 7 or 6 years old during that time. Every Saturday kakabsat, gapo tagimatang ni Pastor John dete floor polisher. Idi awan pa ije floor polisher, de kitay men nga young people ti church idi. Umay dag bunbunot de didaan na kapilya tayo. Umay dag kuskus kakabsat. Alas 4:30 ti Sabado ag bunbunot da giant. Ti alas 6 ag papandisal da ngagkakape. Idi kwan gimatang ni Pastor John de floor polisher. Kat inassign na kami ni Mama, nga ti kada Sabado ti bigat, agriing kam nga masapa kini Glenn, tada kami ti agdalus ti kapiliat. Ag sinublat kam ti floor polisher, no isot agwalis yak ti ag floor polisher, agpunas kam ti tugaw, agdalus ti CR. Insuro ni Mama kada kami no kasanod pa nagdalus ti CR, nga awan gloves nga usaran mi. So, dayjay ket inararamid mi. No subangput kam ti malem nga gaput eskwela, ag sinublat kami, agin innagaw kami, pasare agapa kami pay kakabsat. Iti pa nagsibog yan tasangot a kapilya. Ag sinublat kami, ada ati dug nga hos, kada kayo nga makalagip, deta sangot daan na kapilya tayo idi, ada Bermuda grass na dita left and right, ag sumbangir. Nakalawlawa. Kat kuna ni Mama no sumangput kay ti malam, dagayo ti para sibog kadagita nga Bermuda grass. So no may panggap kakabsat, kadagiti banbanag nga kukwa ni Apo Diyos, kapilya ti Apo, trabaho ti Apo. Ubing kami pelang, kasla Samuel, naipako kami nga agtrabaho, tumultulungan iti trabaho iti Apo. You know? And you know, at first, ginagawa namin ito, gaputa anak na kami ti pastor. Kumbaga, da kami, dagitay, adda iti poder ti kumbento, no simbaan ti Katoliko. Adda kami, naka-home base kami ti kumbento. So, awan sa bali, nga maasahan, no adda man tumulong, ngamda kami, iti dapat nga mga ramin. At anak na kami iti pastor. You know? I was in grade 4, one Sunday morning, after the Sunday school, nagbakasyon ni Pastor Nick. Kat isot para itulnog kadagitay umay nag-Sunday school. So, sumursuro ta. Kat kuna na kanya, barok, sublatan man detoy, sursurwan ka nag-drive. Sinursurwan nag-drive. So, when I was in grade 4, 9 years old, I was already driving the church vehicle. So look at it. Within a span of 4 years, at a very young age, involved ako in children's ministry, cleaning ministry in the church, transportation ministry in the church. You know? Music ministry in the church. Okay? Kat, deta, bapa nag-agitultulnog, involved ako pa iti visitation ministry. At ano awan ti ag-drive idi ti Sabado, kadagiti mapan nagbisita, siya ti ag-drive. No awan mapan agsundo kadagiti tao, siya ti mapan agsundo. I was driving the 4-wheel, di tama raw tayo nga old. So involved back ti transportation ministry. Very young, nga nagtrabaho at iti ministry ti Apo kakabsat. Then I was 10 years old, gaputa pa nag-attend da Papa, EJ Laguna, isang put na J-Challenge kakunana, EJ Laguna, soul winner da amin. Pati ubing soul winner.
Iso nga, malagip ko, kukuyog kam kada Brother Erwin. Nga pa nag-soul winning ti Sunday afternoon. And I remember that I was awarded 1 month as the soul winner of the month. Being the soul winner nga nakapag-share the gospel to most number of people than the rest. I was awarded soul winner of the month. So, up in a span of 5 years, children's ministry, music ministry, cleaning ministry, transportation ministry, soul winning ministry. You talk about doing the work of God. At a very young age, I enjoyed doing it. I was so engaged in the ministry. All because I was a pastor's kid. But then, as I grew up, kat ijay nga maamiris kon kakabsat, iti aramidet nga para ti Apo, maadadan ko ti Bible, ijay ko nga na-realize, nga digitoy nga banag nga aramidet, kat saan kon nga dapat nga aramiden, gaputa anak-nak iti pastor. Ngam aramidet digitoy, gaputa anak-nak iti Apo. Ti point ko iti dayti nga malim kakabsat, mabalin nga han kayo nga parte ti pamilya iti pastor. And you should not be doing the ministry just because you are a part of the pastor's family. Because I learned that in myself, I had to do the work of God, not because my parents compelled me to do so, but I have the inner compulsion of God in me to do the work of the ministry. We are laborers in the ministry of God. So, ti kayat kung iparealize ka na kayo, ti trabaho ti Apo, kat saan laeng nga kadagiti pastor kan ti pamilya ti nakaitudan na. Haan laeng nga kadagiti staff, wano full-time ti nakaitudan ti trabaho iti Apo. No di kat datayo amin, the fact that you are a child of God, regardless if you are the pastor, or you are a full-time staff, a Bible student, or an ordinary member, it is not the position in the church that gives you the reason to do the work of God. But it is because of the mere fact that you and I are children of God. We may carry different roles in the ministry, but no child of God is exempt, and no child of God should be lazy. No child of God should not be a Christian na walang ginagawa sa trabaho ng Panginoon. The Bible says, we are laborers together. The word we is an inclusive pronoun. It did not say, you are laborers together. Paul did not say, I am a laborer with God. He said, we. He was an apostle called by God to be such, and he was telling the church at Corinth, he said, we, regardless of who the people are in the church. They may be professionals, they may be fathers, mothers, young people, children. Paul said, we, lahat tayo, we are laborers together. On the basis of what? Because we are the children of God. We are laborers not on the basis that God has called me to be a pastor. I am a laborer not primarily on the basis that I am a part of the pastor's family. No, I am a laborer on the basis that I am a child of God. And I hope that you realize this afternoon that if you consider yourself a child of God, it already means that God has considered you His laborer. So nga umuna nga kaya kung nga makita tayo idata kakabsat is the word laborer. The word is laborer. Ever since
God saved you and me. God made us His child. In the mind of God, He already sees us as a potential worker and laborer in His vineyard. The song that we sang yesterday, we have labored in the vineyard of the Lord. The word vineyard is a biblical word. Vineyard, vine. It is an orchard of vine when no grapes kakabsat. Naayaban tayo amin ngagtrabaho iti taltalon iti apo. Nukuma, haanakan nga mabalin nga usaren iti apo kakabsat, alaan na latabiyag mo. Nukumahanak mabalin nga ibilang iti apo nga maysa nga trabahador na, that's the time nga mabalin na kon nga alaan iti apo. But the fact that you and I are still here on earth, God has a plan, a purpose, and a mission for you and me as His child. What is that? To be His laborer. I do not believe that God has never thought about it when He saved you. I mean, who among of you would go and buy an item and have never even thought, where are you going to use that item? Hello? Dete na pang kagimatang itimay sa nga banag, kat di ka pa'y pinanunot no pangusaram jay banag nga ginatang mo. I don't think anyone in his sensible mind will purchase an item nga naman na pinanunot no pangusaran na. Kalay di kan man, nagpaikararag ni Brother Erwin, dete barungalugan na dito eh. Duwada kini Edison. Kung nakti panunot ko, I hope Brother Erwin, nga ginatang yu DJ nga lugan, kat napanunot yu no yan nat pangusaram DJ nga lugan. Nga hamula ginatang, kaputa kayat mo't gumatang. Nga hangka nga gumatang tilugan, kaputa kayat mo ti agpasikat ti padam nga tao. No di kat gatangam DJ nga lugan, kaputa adda iti worthwhile nga pangusaram ka DJ nga banat. Tano ginatang mo, kat awam mo't worthwhile nga pangusaram, anat nang gatangam. Naawatan nyo kakabsat? Hello? And the Bible is very clear in 1 Corinthians 6:19. Ye are bought with a price. Nagngina ti pinanggatang ti apo kada tayo, tapos awang gayam pangusaran na ti biyag tayo. Ala ko madeta, gumatang ka, nakangingina, tapos awang mo't lagayam pangusaram, di naggastos ka la kwarta. If you only bought a thing just to make it your own, I mean, when you buy a thing, automatically, it becomes your own. That is not the question. The question is, when it was your own, saan mo gagamitin? When God bought us through the blood of Jesus Christ, and now you came and the Lord had opened your understanding, and you accepted Jesus as your Savior, you understood that you are no longer your own, God owns you, that's not the question anymore. The question is, napanunot nga tati apo no pangusaran na kadyak, idiginatang nat. Are you following the logic and the argument here, mga kapatid? Iso ngay din karara ko, idikalman, di lugan ni Brother Erwin. Brother Erwin, dito di karara ko, hana na i-record, ngam i-relate. Ti karara ko kunak apo, idaydayaw da ka, kat makipagyaman kam ka, gaputa inikam iti opportunity nga makagatang ni Brother Erwin, kin Edison, iti lugan. Nakapimpintas nga lugan, Hilux. DJ ti lugan nga hamupulos maipababa, at hay nga rudan. Hilux kakabsaat. Kat kunak apo, dahito nga lugan, nga idaton ko, gani karara, kuking kaidata,
mausar para ti pamilyana, kat sapay ta daytoy kat mausar pay nga para iti ministry. Amen ba, Brother Erwin? Naman ni Brother Erwin, pakita man. Mabaling ko ba nga buludan di luga mo, Brother Erwin? Pakikargaat no ka ti darat ken daga. Uray ta truck mat di jay. Kaya okay lang ba? No ag-landscape kami, kargaat ti sako-sako nga darat kada daga, kada mulmula, di kita'y cactus kada kwa. Okay lang ba, Brother Erwin? Amen, Pastor. Amen, thank you. Naawatan nyo, jacket ko sa one. Kasi sino ti tao nga gastos ti nagdakkel kat gatangam ti maysa nga banag. Nga mo na panunod no yan at pangusaram. Only to make it useless. Di ba naggasgastos ka ng awan serbina? Now, in the same way kakabsat, ti apo kastamad kada tayo. Idi insalakan na tayo, ginatang na tayo, kat napanunot na kakabsat, nga deto'y kunana, hangko pena alalaan langit, takayat ko nga usaran. It is on that basis that you and I are laborers, mga kapatid. So nga, iti dayto nga manang, masapol nga, iti kaunggad ti puson, no inawat mo ni Apo Jesus nga mangisalakan mo, masapol nga awatan mo't ni Apo Jesus nga kas boss iti biyag mo. Hello? Maybe you have accepted Jesus as your Savior. But have you also accepted Him as the boss of your life? In that manner, you are accepting that you are His employee. Tidayti nga malim, kadayti nga punto kakabsat, masapol nga tunggal may sa kada tayo, kat kuna tayo, Apo, awatan ka nga kas boss ti biyag ko, kat ibilang na nga maysa nga empleyado. I am at your disposal. Your wish is my command. I will obey and never complain. All that I am and all that I have are all at your disposal. And again, mabalin ako ng pastor, nalaka nga ibagadeta no pastor ka. Yes, because we're in full-time ministry. But again, I am addressing the mindset. Hindi po ito ay dahil pastor. This is not on the basis that I do it because I'm a pastor. No, I do it on the basis that I'm a child of God and God bought me. Dito mo't lang position ko nga pastor, kat Apo lang tinangisa, kaya nangasawan, no kuma iti choir, siyak tinangya point, soprano ka, alto ka, tenor ka, bass ka. Kay alto, tenor, bass, soprano, the thing is, choir ka. Member ka ti choir. And you are supposed to sing. Sing your part. Now, if I'm a pastor, that's my assignment. If you are a church member, that's your assignment. No kaya ti Apo king ka tumulong nga para dalus ta kapilya, that's your assignment. No partner iti giving, that's your assignment. Pero hindi po pwede nga adda ka jay choir, di mo't agong ungap tangiwat mo kakabsat. Anak ka, addang nga rod pa dita. Ti serbin nga adda dita choir, no soprano ka, ungapom tangiwat mo, kat irwar mo di soprano. Ti madina kakabsat, no soprano ka, kinantam di bass. Kalati arig na, miyembro ka, nag-akam ka nga pastor. So know your place, but the point is, all of us, anyaman ti parte tayo ti trabaho ti Apo, agtrabaho tayo kakabsat. Awan miyembro nga sadot. Hello? Ibaga man tagaabay mo, bawal ang tamad na miyembro ko naman. Lahat tayo dapat may ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Kas lagi ni Preacher Glenn, kung nakingkwa na, numampay in challenge ko as a part of the pastor's family, sabi ko noon, hindi natin may iwasan na talagang tayong unang aasahan ng Panginoon. Siya, kahit tanungin nyo, ayaw niya Hindi sa ayaw niya. Pero he feels he is not,
he's not like me nga pastor. He's not like our dad nga naayaban nga pastor. He's a nurse. But I praise the Lord. Look at it. In spite of that being a nurse, mga kapatid. Siyempre, pwede mong sabihin, kaya naman, si Preacher Glenn, ginagawa niya yung trabaho na i-lead kami dito, assisting our senior pastor in the Philippines, kasi pamilya siya ng pastor. Tanungin niyo nung una kung gusto niyang gawin yan. Saludsudin niyo king kuana, Preacher Glenn, damagan nyo king kuano no kayat ng obrang detong obrang na itakakabsat. In the first place, malagi, during the time nga agka-problema ta ministry tayo dita, nga nakadagdag sin nga pariko, trouble kakabsat, nga aginggat langit, aginggat impyerno kakabsat, ti arig na nga trouble. Kunana kanyak ni Preacher Glenn idin, kunana, manong, I cannot forget our conversation. Di kunana kanyak idin, it's my proposal ko na because we are only few. We'll just go find a church. No, awan maipadalam nga mang-lead kada kami. That's what he said. If there's no one nga mang-lead kada kami kunana, we might just as well go and connect ourselves to the church where we can be able to connect ourselves. Ngam challenge ko isuna ko na, alam mo, timpakitak lang king kuana. Number 1, you're a child of God. Number 2, at the purpose ti Apo, no apay nga, as a Christian, pamilya ti pastor ti naka-erasean ta. As a Christian, as a child of God, na-erase tayan ti pamilya iti pastor. Nakita ta iti ministry. Maybe you're not called to be a pastor, but you are called to help the HBBC ministry. So, nag-respond ka DJ, hindi dahil anak siya ng pastor, nag-respond gapo ka DJ, burden ti trabaho ti Apo. So nga itatagakabsat, even as a full-time nurse, and I don't know how difficult it is to be a nurse. Napinta sweldo, di ba? Makaisam ka no may tasweldo mo. But I know it's not easy as well. Duana kin Ma'am Bernadette, they are both nurses. Salitan yan. Di ba? Tapos meron pa ito, naglakalatan nga ibagada nga, agbalintalat ang ordinary member, hindi mapantalat ang magigimgimong. Di ba? That would be very easy. Am I right, Preacher Glenn? Ma'am Bernadette, that would be very easy. I mean, you are just an average Christian nga kunamlatan ti sarili mo, intalat na magigimong, support lang tayo. Pero hindi Nakita ang pangangailangan. Wala Kaya sabi ko, china-challenge kita. And he responded to the need. Now, he is a part of the laboring team, the pastoral staff of the ministry. And I praise God for that. Now, hala isuna, but all of you there, it is by the grace of God, una, plano ng Panginoon, and your choice to remain, to stay in the HBBC ministry with the conviction, kung ordinity tamin dagat, bayam lata pumaano daak. Basta dito itay lata. She was fully convinced in her heart nga kunana daytoy nga church tinangipanan ti Apo kada tayo. Dito itay nga agserbi, dito itay nga agtrabaho nga para iti Apo. And praise the Lord for that opportunity that we are laborers and that secondly, we can be laborers together. The Bible says, we are laborers together. So nga, tatagakabsat, as laborers together, listen to me, God requires us, what God requires of us is this. You probably have heard of the word fat Christian, F-A-T, fat. Tatagakabsat ni Nayunat, pinagbalin ko nga faith. Okay? F-A-I-T-H, faith. Alright? Faith Christian. Letter F stands for faithful. Be faithful. So as laborers together, kakabsat, no gagangay na matlanganan, nga kunam Apo, I accept, ibilang ko that I am your laborer in the ministry through the HBBC Church nga nang ipanam kanya, Lord God, you count on me.
Make me dependable. Make me faithful. Ti spelling na det, agatan nga F-A-K-E. F-U-L. That is fake. Full. Huwag tayong maging peke. Amen. Huwag tayong maging peke, mga kapatid. Dapat tayo faithful, hindi fake. Full. Dapat na tayo kakabsat, magnet. Ti pagmayatan na deta magnet kakabsat, tila pagdikkitan na landok, hanadungkit yan ti plastic. Hello? Dapat hantay yung plastic. See, the ministry is for those who are faithful. Letter A kakabsat, available. Make yourself available when the ministry needs you. Alam nyo, yung reason na awan time ko, amo yung kakabsat, to God be the glory, I praise God for this. Ang kung kanayon nga may acknowledge kan ma-recognize. But you know, most of the time, malaksid ka, dagek ka na kayo nga kakabsat, nga no, dagi mong ditoy kat naka-tune in nga naka-join kayo. Gaputa, deti ministry tayo kat live stream, timay sa nga RT ministry tayo. Preacher Glenn is always monitoring kakabsat. Mabalin na nga ibaga nga makaamudad jayan. They have the gadgets, they have the skills, they can do it. Just leave it to them. Bahala na sila kung mamatay ng dahil sa'yo. Bahala na. But no. Every service, because that's his ministry, he is tuning in. Laborer. Together. At dadta kakabsat, at dadto'y na live stream tayo. Laborer. Together. What is that? Availability. No, kunana kat, I'm busy. I'm at work. There are times he's at work. Pero ikarkarigatan na kakabsat nga i-monitor. Tapno lang to make sure nga deti ministry nga inpatalag ti Apo kada tayo. Kat iso ti maysa nga key person will be done properly and well. It's just a matter of priority kakabsat. Hello? Letter I, initiative. Okay? Kailangan tayo ti initiative. Ti kahit na nga sa ulit, ti initiative. Hello, listen to me now. No laborer ka iti church, kasla dita Hawaii. As members, no ibilang mo nga laborer ka, ti ikararag mo, kastoy, Apo, ipakitam kanyat, no anat mabalin ko nga maitulong. What can I do? That's what a person of initiative always asks. What can I do? Hello? Madaydayo ti Apo kakabsat. I know all of you there are very supportive here in the ministry. Ng pasaray, ti kanayon nga makakwagat ni Tita Teresa. No, da i-announce ko to'y malpas tagimong agtexen, Pastor Anusam ta 50 dalang itulong mi kadeta pagpamerienda. Automatic. Kuna naman kanya akon, Pastor, at daw may daikabil king ka nga dete papel. Ano nga papel tita? Basta. May daikabil di papel. Makita ka kabsat di papel. Blind massage. Kasam deta? Paid 2 hours. Tawagag ton. Pastor, inka agpamasahe tapno mabang-aran ka kada kita stress mo. Di ba? Kadak ka natulong ka kabsat. At haman isunang ag-preach. Ngam makatulong at ano na panak nagpamasad sen kakabsat kat nagurukag sa jayan. Tuno nalpas ko na nan tuteg mas masad. Sir, kunana. Nalpasan. Kunana kanya. Ay, nalpasan. Tirik na kaslak la naturog ti 1 oras ang kakabsat. Laborers together. Adamay sa nga new believer tayo jay paway ni Sir Bobby. Nanipod imay nakigimong idi December awan absent nan aging gana idikan man. Idikan man tito sane agpilay-pilay nga umay makigimong tito sane. May edad kasi siya. Kasi kumain ng kalabaw.
nag-arthritis sa grabeng sakit. Hindi na arthritis, aritis na, aray ng aray. Hindi sana na siya pupunta, pero sabi ko kay Rohel, tawagan mo, tinawagan ni Rohel. After 10 minutes, abdan, agpilay-pilay, piman. Kuna na kanyak pastor talaga na kasi siyunak han na umay. Ngam gapo ta tinawagan nak ni brother, nagdigusak, nagdardarasak na imay. Kasam deta, amuyot ministry na kakabsat, new believer pa lang, na save iso na gaputi necrological service. Iti mapag ka mag-social winning, ag minatay da, kuna ni Rohel king kuana, Sir, kayat mo ta umay kami ag necro. Alamang katawang pa'y pastor nga imay nag-necro. Nag-necro kami. Kat kuna na to numalpas ko nga maipakni, dito, taga-apari eh. Agawid ak pela apari, ag subli ak to, numalpas ko maiwalin, dito, umayak to takapilyayo. Jay Bakarat. Hanim imbay kakawsat. Ngam idinang rugitay jay pawayan, imbay nagigimungan. Kat umuna pela nga Domingo, umayan, umasindag ko na pastor. At dami na tayo, jay karuba mi. Kaya't yun, ag-service tayo. Uwan ko na, napangkam nag-service. Di jay asawa jay na tayo, mestra, kabats ni Tita Nora jay MMSU. Nag-service kami. Umay makigimong tun Domingo palubos ti Apo day jay. Idi na minsan na Domingo kakabsat, umay manan, kunana, pastor, agdaman na tayong, kunana, aggimong tayo manan. Wan brad, wan sir, kunaking kuana. Iso nga idi Biyernes, alas 12 nga nagrubot kam di Bagyo, at dapela amin nagamit mi talugan, nagdiretso kam di pawayan kakabsat. Idi ununa na, kunat, si Kanatan Rohel, kayam nga i-manage deta. Kunat, di ko unkan di puso, apay nga takas lagdududwa ak kadete ko na. Inak, kinama kami, nagdiretso ak sadyay, naunag kakabsat, di pa panami. Makababawi, dirik na, kunag ni kumalat tarohen ngaminan. Hana si ako, tapos nagbiyahe kami, nabanugak. You know? Ngam nagtuloy kami lang kakabsat. Kadidiyak takder kami, nga mangrugi kami, limlimati tao kakabsat. At adamanan, nagbabawi di panunod ko. Dede ko tikinam kamakam ko. Tamabalimpel, agpasya-pasyar kam kumapelat bagyo, sakbay kam nga nagawid ko na. Ngamamuyo, I did my best to preach. Kadidikwan, umaduti tao kakabsat. Amoy dinalbasak nga nag-preach. I realize, DJ gayam anak DJ natay nga bakit? Kapitan di sentro. Kat isu tinagsao ko na, you know, agkakatawa tayo itay, ngam amerisa, correct amin timbagbaga ni pastor. Katamom ko na, pastor, urayek di ko nang umay nakbisitaan di opisina, taamok kan patsek nga ado ti masursuro kan maadal ko gingka. So nga ton Domingo palubos ti Apo, umay da nga sa nga pamilya ije kapilya. Amen. So kitaan nyo kakabsat, ni Sir Bobby, new Christian. Oh, dapel na bisyo na siguro, hampin na ikat. New Christian. Pero ang ministry niya, tagahanap patay. Ako, taga-preach buhay. Amen. Anong tawag doon? Laborers together. So nga nyo ko na nga, dito tayo Hawaii, di Pilipinas, ti main nga action, iti trabaho ti Apo. We are laborers together. Amen. Dakay diinig kan ti Apo, ti opportunity, ti takat no ibilang mo ako ng Lord, for the rest of my life, willing at nga agtrab-trabaho na ta, kat digiti masapulak, halang agpaay kanyak, kanti pamilyak, ngam primarily, para ti ministry, Apo, no dayta ti talagang assignment ko, dayta ti planong, ti biyag ko, para ti trabahong ti HBB si Apo, Lord, I'm willing to give myself. Hanak ka agriri nga mapan agtrabaho din aldaw. Double job, sige Apo. Uri mapuya tak mapanugak. Ibilang ko nga pribilehyo detoy. Nga mausar mo tibiyag ko nga makatulong ti ministry financially. Amen. We are laborers together. Amen. Kita yung kapsat. Iso nga, ag-close up ka deto yan, tanapanta orasan. Kat maudi ti amin, agsituloy ko itong maminsan, agsilaw tayo kakapsat sa dinuman ti ayan tayo. Datay ti silaw ka deto yung alubong. Iso nga aramiden tayo ti parte tayo kakapsat. We are the light of this world. The church, the world needs more churches, more Christians.
working together to do the work of the ministry. Amen? Amen. Amen. Kuna DJ ubing ko, Tatang! Kuna na, nagadutla mo! Kuna na DJ ubing. Kuna ni Tatang na, anak ko, idupam ta silaw, tapno handa ta makita. Napaninidab di ubing kay silaw. Itikwan kakabsat, sumrag, di kiti alitap-tap. Amoy alitap-tap, firefly. Kuna man na di ubing, Tatang! Kuna na, abe anak ko, nagsubli di kita ilamok, nagitugot that plus light. Sapay kumatahan kay nga lamok kakabsat. Dapat na kayo firefly.